Thinkatho na ntune mutegeri ambirigire nwithiritwe na ntukwithongi bwega no tubakona kanya kugwatanira na unikiri wero njuma tha 3 mbitagwa ntinyari kenyoja ni jamutara tukwanganiritio tukubona arua kirinte tochetu Garatu kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Lawrence Kimathi Jawa kunogo kuwa mojwa South Imenti. Amero kuriunga garune Rais Nairobi onde Rais Ruto arerete amato kathomba ja gukonia Amero. Mithekale ntore na kinyaka ribage mbe kuoneka kuria kunganirwa ni ndionga ya Amero garune Rais. Mobile MCA Tharaka Nithi kuga kuri na kimenyano kiremira nde witi na mbere bakiuga Tharaka ni kwenderwa bonene. Marin kirimino mona nerio mathithio tukubwa na arua. Lawrence Kimathi mwitikana Jawa ramuthia na nogoketwe kwa onja mojwa South Imenti kiri kiuthurano kiria gikinyine mwingi jwanto Kimathi akari kano ni nkoro yawe ya wendo mono kumwenera na ikaro kiawe kia Jawa kana just as we are kirani kia ana na kinyanto banene barabata ukirikim ura withiritwe akimenyerana baba Kagita arare mukoro wa Makena wa Materi uria ukuretagira mubango jwankatha chietu kiri Weru TV na kinya mubango jatutharimwe ndene ya Kameme ya Weru FM 96.4 mutugikare gatwambiririe cio nejicha keba Nikiathukia muthie kia rugero rwa mutigire Lawrence Kimathi wijikene Jawa na arari mukuru wa Makena wa Materi mutangazaji wa Kameme ka Weru na TV ya Weru are antu banja achure na aturi bakuyete kuringiria Kimathi mono antu banja bakionera kwithikira Kagita na kumwirete bwega. Your time was up and you had to go. I really tried my best that day, but it was your time. Till we met in heaven. Bye. I will never forget about your unwavering love, Daddy. I hope that I shall see you again. And being the credible man that you were, I'm sure heaven was in need of you, an angel like you, who committed his life for others. Rest in peace, my angel. We shall meet again upon God's appointed time. You may be gone from sight, but you will never be gone from my heart. Rest well until we meet again. I know you will always be with us forever. Go well, my brother. Kimathi nkuru kinarare mukuru wa kanisa ya Katholiki mojwa na narare kiamene gya kurugitwa CMA na kuma kiri kanisa. Whatever you did to the least of those little girls and boys and men and ladies, he did it to Jesus Christ. Kimathi arare Kimathi kinyatwe tutuekeni ama amathi. Jaya tangazaji ba Weru FM na TV kinyabobeja kuekomo wao Makena Kagite na kagakomo. Ibuendete Weru TV na Weru FM bas tuatuletete rambirambi shetu aja na Makena na Jawa family. We will be there to support you today and tomorrow and to the future. Na muthia kuma kira shore ba Kimathi na mono barabara ndete ngugia werera ritaga ya kumenyera twana turaturi na mawathe kirinja ya Jawa bethira bakionania Weru bobo kugwatira nja ije bakiuga batereka kiroto gya Kimathi gikwa. Anybody who comes to Jawa is not coming to like be merciful. He's not coming like to feel. He's coming to celebrate with your children. Jawa must be there even without Kimathi. No, to Kimathi arrived a very big legacy. He had very huge social capital. Tugere
we need to implement that to ensure that Jawa igwikiro rose as the wishes ya the director Kimathi. Kuma mujwa gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera nteto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Munenya Murungu aragwata gwetana mbere kugwata njara nja ya Makena Materi. Atutana mbere na nteto ingi na ndi magana ja Meru ni baikinyetie garune Rais muchine munejwa Nairobi. Rais Ruto na munini wawe ni bekitege karo na Meru ba arabariritie mantu mwanya ja kuguna Meru. Kire mutia munejwa Rais augete akathingatire mirandi irekirira Meru na kumingia irio wakibu mathako kwagitithia barabara kenda kuthio gendi ngugi uremi na jangi. Rais ekite karogeki ejiri imwe ya ntaire iria gutumira kugambia akiri mara. Anthony Kathenya no kali kithurano negeki katweche Kinya. Garoni ya Rais amuji muneno Nairobi akariba kaunti ya Meru kuma ishigo bunge jondi ja kaunti ino bagitonya gumoko omwe kiri musemana na mutongoro wa ndi Rais William Ruto. Musema ni ujula tongeretu ni Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki na ukinyonia tongore bangi ba kaunti ya Meru ilo Governor Mutumanto Aithinkia, Senator Kadhuri Murungi, abunge na MCs ba kaunti ino. Akiari Governor kaunti ya Meru Mutumanto Aithinkia ni asokeretie nkatho Rais William Ruto ni maendeleo maramagite na mbere kuonekana kaunti ino ta wakibwa barabara, wekiribwa stima, wakibwa nyumba ja maguri mandi, wakibwa thoko ja Kinandi kirishigo bunge jonde ile muna thoko nene ya Koromone ya mungano wa milioni 800 na gukirwa nkathi kwa thibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital. We are grateful for the many development projects already transforming our lives through your administration. Amweno Governor jwa kaunti ni ya Meru Mutumanto Aithinkia ni ajukile kagita kunenkane maromba makaunti ino kili thirikari nene ilio bilioni 3 ja ukile wakibwa miradi ya roji witithwa nkathi wa tauni ya Meru mpaka muji munene wakibwa bini bia ndege ilo kieni kinene kia ndege ya Isiolo na kieni kinene ya Gaito amwena kuthonde kwa wakieni kia mchedwa golf kaunti ni ya Meru. Hawa watu your excellency hawataki kusikia any other city being pronounced in Kenya before Meru. Sindio? Wanaomba your excellency before 2027 kwa sababu hii inahitaji blessings zako utupandishie Meru zile vitu ambazo zinatakiwa chache ambazo hatujafanya tuwekee Meru iwe city na tutashukuru kama community. Rais William Ruto akialina nenkaneta wirane bakuthina mbere kule kaunti ya Meru kimaendeleo akigwetaga miradi mingi ya thirikari nene ile ithite na mbere kaunti ya Meru. Tuko na manyumba tunajenga Meru, tuko na majumba tunajenga kule Maua, tuko na Maua tunajenga Uro, Mkobo, Timau, Mikinduri na zile zingine ziko katika mpango yetu. Tuko na soko 6 kubwa. Tuko na soko ya Mikinduri, soko kubwa tumeweka 350 million. Tuko na soko ya Kianjai, mimi nilikuja pale, tulikuwa tujenge soko ndogo, lakini nikaona watu wa Kianjai ni wengi. Nikasema tubadilishe, sasa tumeweka soko ya milioni 300. Rais William Ruto akianagira wakibwa barabara nkore nja kaunti ya Meru ila kuga thirikari nionete kigina na wakibukethira bokiambilia kwa makue. Barabara ambaye nilikuja pale na imekuwa ikitusumbua ya Mikinduri Kunati Kadhidhini ni karibu kilomita 40. Contractor alikuwa pale, alikuwa ametusumbua sana. Sasa tuko na contractor mpya na nimeweka pesa ya kutosha kukamilisha hiyo barabara yenu. Coca-Cola, Kidhako, Kadheri, Kidhurene, Kariene, sinamna hiyo mpaka ile ya kutoka Gaito kwenda mpaka Kiaki. Kile ndiongene akariba kaunti ya Meru garoni ni ya Rais William Ruto ni anirite mubango wa kwala kwa barabara ya kuma makutano gwetu Kaembu Tharaka Nithi mpaka kaunti ya Meru. Rais William Ruto akiuga thirikari ene gucaria mbesa ja kuingia muradi uju. Si tulianza ile ya kwenda Maroa
Si tunafanya sasa ya kutoka Rironi kwenda Nakuru. Ile inafuata ni ya Makutano, Embu, Meru. Na tayari nimeambia watu wa wizara ya barabara waweke pesa ya kufanya feasibility study. Kiri ndio ngeno kariba baba kaunti ya Meru nibane nkere Rais William Ruto wirane bwako mugwata mbaru kenda gutigirana kona tami ya jere kile kidurano kya makwangili jere na milongole na mugwanja. We assure you of our loyalty, our partnership and our prayers. Hebu ni wale wanasema tuendelee. Sisi tunasema 2 term ya maendeleo ya Kiambu na Kenya. Meru County saa hii tunavyoongea is one of the counties where the support of this government is intact. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Ore wari Minister wari Mithika Linturi na aminirete bukatha baraba ikinyite garune Rais kiri muchemano jwa tongereba Meru baraba tintere una guchemana na Rais na munini wa Linturi na aminirete bukatha ontubo akiwa baraba ikinyite guntukoni bya bakuri media augite kira Meru bakwenda ni uritunguge na tendi unga teiji tena uguni augite kira kiri na batani kuthuja tongereba baja Meru nande na kuinyiria kinya Rais Ruto wengwa na ugira bunge ne ya ungumania ariteja Tere Cheruire tora muthuri Muriuki akurikithia. Mubangania munene wa kiama ka DCP ndene Kenya na Mithika Linturi na wite na igitwe ndao muno kona atongeri ba Meru bakinyite ndene garu Rais muno abunge na kuria kwa kanya ga kwaria te wita ko kunthuritie no keke nthuria na nkuibwa I must speak about it uroka we siasa whether ibuyo not no kamenya ni that na thinira twina chochonthe ba twendene Meru no single member of parliament urayo opportunity era president yantu betu ba Meru batiania baina thina fulani ndawa ithisibitari fulani kwi barabara twawire Sintiani Miompone Kagaene itathithua kana untu bungi so bwa kama tanto boy ke State House bukero botethera bwaria bwira Rais nario. That shows the level ya disrespect ya tongeria bratu thurite baba tumba kwe wakanya batutetera no opportunity we kaura na ilost ni tone kanaringe ni oyo mpapini uni ndemithika akiwone mutongire mugongo na birikudu akiaitio atongire ba Meru na kagita karia arabuthania mona akari petha bake wakanya ku athina iria ikurumira Meru no nduntuwitike it is fair kinyake the Rais wenu tharawite abunge betu atia nontu nugire kabane nkairwa ongo kenda ba ukurukiria miswanda riaba kamatanto babaritana kuonture ne bakuretera State House kama yumbe osatiania East otigania West awethina cyandu batigania West na kungi irioke umba kuandika na ndiriwa unhontu today is the 4th time this year ira abunge na antu baigitwe State House aduterwa keki umanacha na kuo this is the 70th time batura wita kwa deputy president tunte tentu kuembea nonto antu betu ibakubwiri utwariria amna bubu Mithika Linturi metho akimeneria ungumania murabu kuonekana kirirwangi rogimbo mwiri ajendene Kenya City ni ule ukora na uporaji ulioko katika wizara ya afya, mambo ya SHA, ile system imecollapse, ile ya SHA na unakuta ambayo ilikuwa tumeipata na 104 billion. Unaona ya kwamba yale mahospitali ambayo pesa ingetumwa kuhudumia watu, pesa inapelekwa kule kwingine. Nimeona North Eastern, Homabay huko to non-existent dispensaries. So swali ni kwamba
I wish our health system was working, and the promise under which we elected the president on account of provision of good healthcare was possible, then we would not have lost as many lives. Akiuga na ndipo kagitagate kuraja rutero rugana na thirikari baketho baikaranthi na kutho bakethromo wao uroketonya ndebene kutinina mutongirio mugongo. And next week we have a retreat where we are going to sit down to plan, talk, think through. Na botorombere muno bahabwe nonto we want to present one candidate. Uroka chinda na William Ruto in 2027 umwe nikenda tona kwethera nthi ya umbo chenchia na kenda our Clarion Core ya one term ya reality. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiriro Kangangi. Kungi na kuwa kari mwanya kumegembe nibonekete kurea kunganirwa n'indi unga ya bamo bakari na atongere bamiru baraba kinyite garu ni rais bugite bobata nimendekithia jamiru gutungatiro bakiuga mbeche nyingi ni gutumirwa kirimi chemani je na bote bubata bakuweta kinyama tujara bagwetikia nijo jabatere kuthangikirwa na mpwijaro ja ugima kimera kiamira kuthangikirwa na jangi bakiwa bubu ni buburi na gitumi baruga bo barimenya kibindi ni kimwe kia rais gutungata tora Dennis Mugendi akwathira. Ni ugutindite ntereni isi ya igembe tayo iria igwito kuthikira ground na kuni nyuma ya kariba mwe gututwa ni atongeria kuma kaunti ya Meru wita gutrima na rais Ruto ikuru onto bumeneretwe bone na bokwirikana kwirimiri ubiao na kuri na maubatu ja maingi maturene ja gwiti gutungatirwa na mbesa iwi kunyagwo theri MCA MP bonza ba Meru county na ngabana na umeni repu bayogeria nto baraba ku engineers tebwa bayogeria nto baraba weta njome tebwa batia machangoro bawa batoto entonga tisasawa enda batoto renda besokare bato sogeria kyoria ke bato era bibetero to thogomeria ni ethera ikukyo betera kwendia kana imero betera gothate ndege awera nyumentu kweyana mera egethera gothiria gate da batara areria mera iwanta torenda kuibwethera ibawera mianka ande Somali na Kenya ruoro genda mera yeta na ande tebwa basoka bate na njeu nimbi wanga MP we merombi bonde batiri mere mimba cia uru na MP baraba supportete uru barabara icio nthe ibwetha cio nira uru ekerete MP timimba cia uru timimba cia uru ende basoka na bo bekerete mimba cio naru basoka batio twera baswala minjero iwanumbi wanumbi MP wegembe South wanta MCA bonza bayegembe South wanta ngaba lonu ena ito ato mwani muntu atoe ti muntu ato mbera tuengera kawera tokuo tongeria bwa kawera eri tangu ena nto bamochete bwa ibo kwa ninyo tongeria bwa no bweterete no bweterete tomwere inyawe ari akomenyera ito motuma we mwaneto motuma ito kwendete aito thwanerie gembe safi ogare o mathwaneria ni after agare o thwaneria ni after ankoria kioria nika kwena drama festivals kora ikulu kana ni bibi kuendelea onto mbasi cia komborosio nthe na anto watu kigabetite kunenkerwa 5,000 owe 5,000 nenkero te maendeleo ya kuya au down yao no menya anto nikaba kuendelea kubebwa akili na watu tetekiria nikatokuwa okoya anto batano barabeba mutienu baendie ikulu na wethro tio woterita maendeleo I one term tongozi bia to biegwo for example mbareri nyonto mutuma na wete tu anto barete tuare aboyere mero kainaro bia irire nonto teba meru betire bua swali o moto ari o moto ando meru betire to ye nyaki MP na wete tu anto bawe pa wo yere gembe Saudi kaina o yere nonto okeagoria bonda bato tanaria bango te o maloi to tanaria bango ke wo ko na nyakulu weta state house ke wo tangaje
Nantako meanora baiketie ketaka ko baba tarawa no inkwete ke batu tuante to bati ko rato teste house ketaka ko bio to bete to kwa ketha indrawa to e wandrawa to ya to nwandrawa ansia na weto ore ta sibitari otiona ndrawa weta wento muro me wa etwe okare ambulance wi kwe Meru ende awoni kethrante na mbesare kambomba kwethrante na mono kwa kwira njene no ntunte na mbia cia wiki amwasie Meru sibitare anto mbiba weta koewa ibati kwa yikarura sibitare era ondira yarome arome bakona ndawa kuo na tutwenge kuro twekirwa ndawa tukanyunya ndawa ara kuwe tukamatoko twakundwa ndawa tukayangwene sieto anto babikibiki ngona bare stage kithomba na inkuigwa anto babikibiki betere one as a leader onte kona ndionga eu betere state house ina impact nonto okay akolelia kwina thina nyingi sana especially in our Meru County. Na olelete for example kwina issues cia mbeche bako antu by sort out ni niere wetwa SHA kukethra well active ni kumbotethia antu betu baraba kumia na ara masibitari kintu kingi for example ya maoa ndiongewe yetere ki president mbeche antu bakaewa ki ku university na kiu ka benya baya twake wa library maoa au kukethra youth kanana iba kuthoma kwina issues ya mawa au thayu kona bo kwina roko kwina thina poor drainage system kolele town ya mawa ina town ire weto municipality lakini town ye mondene Meru ina roko sana dozo itokoriara kinyake manto ya maya kuendelea ndene ndeko wetu na au na no komenya mawa ino yo ngabana wetu umite aya kibara betere kiukia wake muendetie onto thaia tere thaire tere abaeta muntu ewe mbesa mbesa kira mondro ne yawe lakini twakirwa sibitari kana twakirwa nyira sibia isindri na njenero kethena ndawa mwasie tatu gato wasia ndawa areta njenero akae ndawa ate kwandika karisiti aro atakemesti akaure akamu atoga na kundimu hospitali oyo njenero iyo fainda to dato ke faindika ani to tanjanero kae wakabalo kero to kore kemesti to kero ta kemesti fulani kore ndawa otebio to te thukabio ni kiugio bete kurimiria kura betere na Nairobi betere ende ni one time Dennis Mugendi Weru Njuma Mushinio Maua County ya Meru Rukie kanya kuno kaibwaga mutegeri no twagwetana mbere kurumira nzo chetu twachokera ni mwekwe umomwanka county ya Tharaka Nithi naria bumwe ba MCA kumachuka igamba ng'ombe baguteta ni gutigwa mpione kirimantu jegi wetina mbere bakigwa gishigo kya Tharaka nigikwenderwa bunene ninyumya kagite gate kuraja ugachinche mutambo Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Kwa nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkale ona ndeze. Yeah! Mbie kwende. Maro mwe wewe choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world Nganilea premium no kwenda bikibiki enjero kana gochinchene yaku enkuru na enjero ya biashara kana yotumiri bwaku machoki ni bikibiki muthemba jo Captain na Taiga ire ni cio njega guntukuri na mabari na ntere ingi cionthe iri kuonekana na maguri jate gukuinyiria njo nduka yetu mucine jo mutindo na iturugura ntuko cionthe kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwambirire thejiri cherukiri mwanka thaa 10 muchiogoro kurukino igurire spare parts che muthemba junthe turi yakwina Kamawe building njogore bikibiki muthemba jo Captain na Taiga cherangie ntune kana ya blue turingire thimu gukuru
kwamukira 0799 279 966 kana 0704 750 068. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritobonde barabara ikiti form 4 kuigwatira umenyo bongo gishia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kitu ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic hebo alimu kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma kiribangi niyo exchange programs nitugwatanira na kampuni mwanya gutigira alitobarikanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto iri ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia alitwa libraries na recreation facility ulinga njeki kithomo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Pevi gwita na mbere kurumira nteto chito bamwe ba MCs kumachuke gamba ng'ombe nibo kitie mateta nikira bakuga ni gutigwa nyuma kirimirandi ya witi na mbere atongera baba ruga isho mbunge Katharaka nikikoneka kwenderwa kirimirandi ije batongeretwe ni MC wa Muimbe Jones Kinege ni MCs baba baruga chuka na mara ni kwathurwa ni thirikari kirimirandi ije wa mugumoni kithinji Justin akiwa kinya kiritwanya to wandika nibo arimu Tharaka yandikirwa arimu 600 bakumantere uchuka na mare kiona mirongo mugwanja na banana na mirongo mugwanja muthinga tano ni untubure bakorotera mubungi wa Ntere Gitonga mu Rugara.
Kiathoni gĩa kũrugũria ndagaca ya mpũrĩ kũthibwo kĩego wandia chogoria mũthenya wegoro bamwe ba MCA kaunti ya Tharaka Nithi baratuetua kwĩbaria kumania na bara bakuga mati kũthi na mbere bwega ndeni ya kaunti ĩno endera itebia endera sublocations cianenkanagĩrwa mbambĩri au cianenkanĩrwa Tharaka Nithi sublocation 25 na ile ciaombire kwĩja mara na chuka jiare ithatu iwinge jiondo 23 jiathire side yenge agaitia riuga gĩcigo mbunge kĩa Tharaka ikio gĩatuĩkire cienania into bionthe bia kĩthirikari bikĩthijaga mbarĩ ino twina twanya twa arimũ na raithĩrĩria ndona machuka ina 78 bara banenkeretwo bakandĩkwa mara ina 70 side yenge ina 350 no tuthiete gwa no tuthiete kirionko no tuitetie MCA wa Magumoni Justin Kithenji kana Savea kiugaga wana mwandikanire warimo wa kithirikari ntuko ino no akimenya no Atharaka bainge bakiandika wa kiri wire no arimo metoma mathomithagia mbari cia Tharaka mambira kwamba kwingwa mutiririkana gwa gumuyo kumbe no akatware ataimene kende leo kambiria kwandikanwa ciana cietu ikorwe gucioka guku kenda ikireti space maumenge bathima nenkerwa twanya na mamwe mama kuruta wironu no makugende akinya magaca koromba gitekia ngavana tutakubali kweli mĩguĩ no ĩkĩonekanaga atakeragĩra gwakĩrĩ mũtongoria ũrĩ igũrũ ndeni ya thirikari ya Ndagĩtarĩ William Ruto iragarũrwa na kwerekerwa akĩrĩ mũbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Tharaka agĩtongwa Mũrugara gwakwa nĩ gũgwatuĩkire gwa kũrugagĩrwa mĩcere gwakwa nĩ gũgwatuĩkire gwa kũrutagĩrwa wĩra anto nonto maugete atire ni makwenda giti ende matekori atire tio tugatethekana ki ni tuenda wira na ti moto wa kuthokia mamangi ni tuenda gwaca kwigua ni wira kwandikanwa Tharaka Nithi ena constituency ciagana ikegana ni wechio Minister Mutheni Karangi ũrũgamĩrĩte wathani na nkinya ũtongoria ndeni ya thirikari ya ngavana Mũthomi Njuki arathetera gĩcigo mbunge kĩa Tharaka akiugaga ta Tharaka bakũrũtha manto mamende muntu ũmwe kũmarũtha mũgongo Tharaka ti mũthũku tũrĩ amwe Tharaka ti thũku na antu betu tumĩte Tharaka Nithi twinthe na Aruasia na Arasia ende naka kumia na hiyo chokagia mtu kithagani kona kwe muntu umete Tharaka miete nae na choke kithagani wenka meave ma community ebe choke kithagani tutimiete nae tuithe bagine amwe nabo bwakariba mbari no baronania gĩkeno kĩao kumania na wakibwandaga cheno era bakuga ĩtũrĩte bathĩnĩtie kwa mĩanka Njuki nkatho muno atongoretwe ni MCA wetu tawe Franklin Mawira nuntu bwa gutwambira ndarasa mbega na kumiruta wega na survey na engineers beku bakandrase ikwenda kuona mbere gutai kwega ni tonto niyo personally ni tukagira oguna magulu lakini ndaraithĩria nkona njira gwitari mbega no nini mugogo tari mwega kina mama ni baragwijaga muno na lemo na kwakagio kiri Nupolia nkwenda kuga ni tukenete muno nuntu wa mwesimiwa wetu Mawira turuganga ya muradime nuntu turatwere kunira kamugogoni ka muti tugikurumaga na tote komba kuna mbitagwa Martin Mugambi Mũbunge ũmwe kũrũ kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na ameneretie bũkatha bara bendekia gwĩta kaunti-inĩ wiki andũ arĩa Chawanta makiuga kariba kaunti bara inyumia rais na munini wayo mwanka batungate kwa kibindi kingi aruga bara bakwendekithia rais kuma ruka obisi-inĩ arĩkia kibindi kĩa mbere ka bakuta Kenya kinyire bubu ni untu botuombeka Mwindu akere na ugite bakairutanira buru gutigira ndi bakuringira rais Ruto ndebe na kumucokia garuni rais akiuga kariba kaunti ĩyo bakagunika bukatha bairiba batonyo obisi-inĩ kairi Paul Wakabithe na kurikithia Bwekonje mwene muya koya endongerie bwekonje mwene muya koya kwambire two term na kumiron down to the ground is not as easy nyakoroncho kunda arontire Jumbe mwakuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu barakeria iguru ria ndiungaci mutongere wa kiama kia Wiper Dr. Kalonzo Musyoka nterecia Tharaka muthenya gwa igoro akara kubua mwanki akara gutega churie pena ndarika chieri anto no betere nkimigete hata ivanganwe
Kalonzo Musyoka atwikire MP kwa ore mbere 1985 ndareketie wonka MD miaka 40 MD Kalonzo Musyoka jirenu ajireni okuma Chaikuro rami ya mbere amekinyira wa Kithurwa Kindiki no akinya rami na kuragia kaitwa akinya Nairobi ti Nairobi ekori marimanti rami yake ya mbere kume MD Chaikuro jirenu ba MD na baba kwina bo rami ya mbere akinya Tharaka wake gutiona rami by the way baba tayo kathina ukwa Kalonzo Musyoka mang'oi mama ingekere antu no to muntu akuma wa Kalonzo gutie roje gutie mbwao no gorie ng'oire gutaroje Muntu Susan niwe mutongeria wa murengo wa two-term county ya Tharaka Nithi muno Kalonzo Musyoka kiuga Kithurwa Kindiki kubangite goons kwanza tiwe mde Kithurwa ni Kalonzo Musyoka tigatwita goons we not people are not goons nambere ndikona bo professor Kithurwa Kindiki ona thache tunyamuta tutupeti watu Kalonzo Musyoka tienda wera che kuruta gache kuruta kiro Samuel Ruto akirwa nyomenda atari kinyago tuka deputy president na kurugura nyombenu na ajire malimanti agu town panto kwari nanto bonde na MPs bonde Tharaka Nithi kume MP wa Chukora ali Muthomo Njoke MP wa Maraka rekwa Mbioki MP wa Tharaka toe Mwiro mburu wa Mwiro na kuru Tharaka Njuri Ncheke na kuru bonde babumete Mara na babumete Chuke Gamba Ng'ombe na twakaria William Samuel Ruto achiarwa arwa Tharaka Nithi specifically ntuino chiarirwa Tharaka Kithurwa Kindiki turato tuona twaga ugundekeria mina tosha ndegi no account iko tosha fanya kazi shikana na William Samoei Ruto endelea kuchapa kazi kule Nairobi tembea Kenya mzima enda Coast enda Nyanza enda Western enda East Northeastern enda kila mahali kama vile umekaa mpuko nini Northeastern utawera cia kumoje no mukarie da Susan akiuria karikuwa bena weteri kuruterwa nguhi thirikari ya William Ruto ankurukia kiringithanagia na Kalonzo Musyoka aumite takwika mana gukuthara muno kimaendeleo ya akara kubua mwanki akara gutega churie bena ndarika chieri anto no betere nkimigete hata ibanganwe Kalonzo Musyoka atwikire MP kwa ore mbere 1985 ndareketie wonka MD miaka 40 MD Kalonzo Musyoka jirenu ajireni okuma Chaikuro rami ya mbere amekinyira wa Kithurwa Kindiki no akinya rami na kuragia kaitwa akinya Nairobi ti Nairobi ekori marimanti rami yake ya mbere kume MD Chaikuro jirenu ba MD na baba kwina bo rami ya mbere akinya Tharaka wake gutiona rami by the way baba tayo kathina ukwa Kalonzo Musyoka mang'oi mama ingekere antu no to muntu akuma wa Kalonzo gutie roje gutie mbwao no gorie ng'oire gutaroje Nkiripotera wa TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe Mwandiki munene wa kiama kia Basaja kaunti ni Meru Alhaji Mwendia na ugita kuri na mibango ya uchokanĩria na kuthiria mpatho kiamene kia Bas tukithengera kithurano gia 2027 Mwendia ugita ni umania kwithita kuri na magamba nkabo kotine ende jana ndi ni mantu jakathira na ithurite mugambi majana ndi akajuke giti kia mwandiki munene wa kiama kiu kireitono wa mutongere munene wa Bas olile ni kivuti akajuke giti kia mukariri giti na kire kuruira giti kia useneta kithurano ne kijite ugite kinya kithira nige kuchiriti yake amabathatu Bas nibo DMK Mwenda Ithile na Mugambi Manyara augite bagetekanira na gutara umo wao kurira gite kiu Muthuri Muriuki ari nacio na njira indiko Mwandiki munene wa kiama kia Basaja ndene kaunti mbili no Alhaji Mwendia augite nandi nibambite muroto ryo gutigiriba kuthiria magamba kiamene giki magamba jara jabarumirite kwa kagita turari na magamba kenda kotini na kinya magamba jange jatekereja ukenda ja kiama jange jarari individual Mugambi na antu byombe Mugambi Haji Mugambi na ure onge Mugambi na bwana na magamba ja ujonde twajathiria kotini atubau baregoro na ibonenia goodwill ya kuthiria magamba kinya jara jatigere kotini Jonto tweto ukiama kia Basi getethra kile prepared for 2027 general elections. Akiguna ndiriji igatuma atongire bonde bakarite biao gutina nkuchanio. Antojeto na magamba jau ja ikotini jathire
Mugambi Manyara ajuke gite kiao gya Secretary General wa kiama bantonchi bachoke kiamene ntawa bachoke kiamene jonto trobarare baumwita kiamene bedre bari kiamene gatigate no tongeria pakebuti Mheshimiwa Kiraito aregoro aria patron bus driver mukoro wa Kirira nikenda tumba gwitia basi ije mbere na kinya naja mashinani turarujaga aja Meru iturari ndwene tutira ketha na yana barabare antubetu guku kinya kethra nabo ituchokete of late kwaraniria na kwira na tewothi amna bubu agwa baraba tongerete kiama giki kitibie guru ibakonekana bakenda itika seneta na kila kiathithika ponde abakachindana ndene kiama kona nuke bakagike tikiti ekoromba gitikene seneta na kiama kia mbas totere mwago karante turisovu manto jaja turi mbasine na ndara yana Mugambi Manyara igorore ya senatorium bendi yawe Mugambi Manyara bira very clearly airende gweta muchujo nora wonde ukaumira akienda gagite kewu akwenda gesenita na kutwetekanirie tweta muchujo ne ureo gachindo muchujo a support bau bangi a support ureo gachindo a support ureo chindanete Mutiende akiuga mwankire nandi patira uga mwerekera jwa bakajukia kimanthuri gia siasa cha Kenya inde ugarwangirwa Meru rwa mbasi de kugwata mbaru gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Kiraito noni Mheshimiwa Kiraito noni kwa Ruto Kivuti noni kwa Matiang'i DMK noni kwa Raila Mugambi Manyara noni kwa wa Munyoro kwe bange bakono kwa Kindiki nare kwa ule muona ntu bai nara bagwita kure boto tumite beta gutwira imbieri nao kenda rira tukaranthi tuthithia decision an informed decision tuga all politics are local batwe tore county branch ya Meru itogo support Mutuma wantoithinkia 100%. Muthuri Muriuki wari Njuma mutiri wa Kangangi Muthejo anteto na njira indi kungu chokire nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira na woni utuku bonaro tuchemania kaire ntuku ya rojo kiri weru weekend nkwendere utuku bubwega mbitagwa ntinyari Kenywa Morin Kirimi nwe ukari mwonaniria wetu wa Mathithio